Selam dostlar. Biz bugün Bursa'ya barabız. Antalya'dan avtostop bilen barabız. Yolğumdan olganda 500-600 şapkın tiresi. Yarıtısın indi ütüttüm diyerlik. Allah'a şükür. Tağın 270 şapkın kalıp bara. Şey içip aldım da toktap. Hazır indi mine tağın yol devam. Birer kapı kitap alsam bir yakşı bulur idi. Türkiye'de yaz. Şeşevata ötmeye bir. Mana shunday yo'llar. Kapot qilib matashamiz. Ay jamoat, ko'pchilik yo'l o'tildi. Bursaga nebara 7-8 shaqrim qolib bora. Men u yoqqa topa borasi. Butun mashinalar hali shundagina bora. Boshqa yoqqa bormay. Umidlanim endi. Biroz to'xtar deb, endi singan mashinada. Meni olib ketdilar, yaxshi kishilarlikda. Kofe, kahve, çırpılar, sarvaylarlar, bir yaxşı angamaz, nasıl oldu? Bunday yaxşı kişilerin yolda şıravına elbette. Hem biz Bursa'ya devam ederiz. İnegöl degan shahar chekka borib chiqdim. Bunda Bursa'ga tag'in nebari 46 shahrim qolib bora. Hozir endi birar joylarga o'rin topib Merhaba maşinaga çığa varman deb umidlanıyorum. Qor yowa, ammo qoptugul. Yerlarni tuturgan. Hayırlı ertə dostlar. Bursa'nın ikinci günü çekildim, mırnaştım. Bursa'da tini bu yağmur yağıp çıktı ama Allah'a şükür hazır kaya çıktı. Sizge bugün biraz Bursa'nı göstertirmen. Hem bugün start paketlerin alırga barabız. Hazır biraz şehrini qarab alıp. Biz hazırki mezgilde şehrin tarihi yüzeginde ne ortamda indi piramidi, Kazandagi piramidi yaşagan. Hem şehrini biraz göstertirmen. Yuguruk şapaxtga pırdatıp qaramışa bir kunga pırdatıp yuguruk şapaxtga pırdatıp qaramışa bir kunga Pırdatıp yuguruk şapaxtga pırdatıp qaramışa bir kunga pırdatıp yuguruk şapaxtga pırdatıp qaramışa bir kunga Cemaat start paketlerini aldım. Birazdan göstereyim içinde nerse var, elle nerseye baytı bu yapırsa. Şulay da aldık. Hakikaten yine şehrini, oravını devam ederiz. Pırdatıp yuguruk şapaxtga pırdatıp qaramışa bir kunga pırdatıp yuguruk şapaxtga pırdatıp qaramışa bir Evet, men sizga start paketim ko'rsatayım dedim yuguru yarışını. Start paketi mana shularga ko'rning, tutashdan bayrag'anda kirmay. Bir yoqdan sumka, start nomeri, isim, familiya bilan yozilgan eng qizig'i ham futbolka. Futbolkasi dersen aytganda bir shap ko'rinadi. Mana shundayroq start paketi. Üstünde biz yerengancha ko'p qiziqlarlar yo'q. Shulayda bu yuguruning bushlay ekan xatirlasak, nashar tugul dersen aytganda.
Xayrlı irte dostlar. Bugün Bursa'da 3. günü biz. Kеше күні бойы яңғыр яуды, бір тоқтамыйша салқын еді. Бүгін ise Аллахның ярдәме белән, Аллахның бүләге итеп, безгә шундый матур, кояшлы, болытсыз диярлек көн бүләге итте Аллаһ Тәгалә. Һәм без хәзер старт ноктасына иң баштан Рауил хәзрәт һәм Рифат белән очрашырга барам. Оннары инде бергәләшеп, җыенып, старт ноктасына да кузгалачакбыз. Әкертен генә кәефләр күтәренке, көн шундый матур, йөгерер өчен рәхәт булырга җыена Аллаһ боерса. Әле барганда гына барам шулай теге бер көнгә тимешә дигәндәй карасам, татарлар җами дигән күрсәтәм видеода. Татарлар җами дигән исем китте. Йөгереп кайтканнан соң ул мәчетне барып карыйсы була әле. Инде татарлар мәчете икән соң. Барам шулай барам, бер көнгә тимим Бурсада. Карыйм. Аямында язу. Татарлар җами. Татарлар мәчете ягъни. Барып карыйсы булыр инде нәрсә икән. Татарлар мәчете дигән мәчетне килдек. 1736-да төзелгән. Şimdi bir мәчет. Biz start altından başlayırız. Birazdan yigiremiz Allah'a vezirlerle birge. Akırtın hazırlanırız inşallah. Keyifler gülerimke, halı küp. Son 9 dakika. Artık sporcularımızı lütfen bu alanı boşaltabilir miyiz efendim? Start alanını artık yavaş yavaş boşaltıyoruz. 1, 4, 3, 2, 1. İyi cemaat, biz başladık. Başından tavga, köngüllü, yürekler yana, rahat. Bugün Allah Teala bizge motor havatırışı bile gitti. Subhanallah. İyi. İnşallah gireriz. Hazretinin birinci yigiri yarışına kaplayacağını. Cemaat men şimdi motor orunlarda yigiremiz. Şehir manzarası. Bütün şehir görünüyor. Dörtüncü şakırım cemaat. Su birdiler. Biz indi boştan zakına düştük. Hazır zakına ko'tarilamiz. Ana. Yosh qizlar bugün issiq bo'lashak dilar. Ammo bir ko'ngilli bora haliga. Jamoat 7-chaqirımga yetib boramiz. Endi zo'ngina Tigun tog' bor. Menasiz. Dik og'ir da. Tugul, ammo uzun u 1,5 chaqirim terasi. Ham bütün kanallar. Esse. Ama benim bir şey daha
Тарихи бурсы жәмәғат. Индертірбә көрініп тұра. Шәһәр манзарасы. Тауға міндік, қазір таудан түшәрбіз. Ансайын көпке рәхатырақ әйбір. Біз шоқты тезігірәбіз. Өзінен көрі. Шәһәрін көшәдім бәл. Индертірбә. Біз зор бина. Зор бина. Шәһәр манзарасы. Мотор. Рәхат. 9-шы шақырымға жеттік жәмәғат. Шыны ойлап қойдым әлі. Егерге шуқай рәхат. Һәм көп метр дәрежеде ауыр болса да, егерінің шул яғы бар. Мен бегуші тұрған. Ойларда позитив фикірлер туа. Дүнияны яратасы келе. Әйме, милләтімні яратасым келе. Халқыма тағында көбірек қызмет етесім келе. Тұрышасы келе, іштесі келе. Һәм бұл ойлар мен шуқай рышый. Һәм теге шуқай рәхат. Әйткенімше, егергенде шындай рәхәтлік, егергенде шындай дүнияны сүйу, халқыңны сүйу, милләтні сүйу кесе тағында кішейе. Әйме, һәм бұл бик көңілі нәрседір сен әйткенде, бұл бик мұхим нәрсе. Мына, ойлап қойдық әлі. Тегін сөзінің татаршасын ішіп бұлай екен. Ұзын вақытқа сузылған тауымы, білмеймінде. Тартылған тауымы енді. Қысқасы, әкіртіңе, әмі шоқтай ұзын араны билеген тауға мінебіз. Баядан берлейді. Көңілі қысқасы. Яратам мен тегуннар. Мындай тегуннардағына егірінің не кәдір ләззәтлі екенін біле аласың шын мәғінәлі. Һәм кімнің кім екенін де біле аласың. Егірішілерінің алтын қағиделерінің бірсі шулай әйті. Нешік кіне арыған болсаң да, фотографын көрсең, егірген қияфет яса, һәм йылмай. Қазір де біз тауға мінәбіз. Көбісі енді арды ұзақ мінәбіз. Бір екелеп шақырым мінәбіз. Бір фотограф бар еді. Һәм бітін кіші не қадар арыған болса да, бітін кіші йылмая һәм егірген қияфет шығара. Фотографны өтті ме, бітінісі жия бара. Мына шылай. 12 шақырымға жетіп барабыз. Су бергілер. Бүгінгі ярышта су бексерек. Қызған шақыршы. Ашауғым мен юк. Не қызған шақыршы. Яра суы бұлу әйбәт әлі. Шәсі келгенде. Егер юлары үшінді мотор. Кең, рахат, таулар. Артық яқта. Енді мотор биналар. Тарихи орынlar. Финишқа бит яқын қалды. Қызық. Маршрутның бірлесі. Бурсының тарихи базары. Ішінен алу базар. Ішінен жібердер өзін деген. Һәм бұл өзіне көре бик тарихқа. Қызықта. Шында ұқсалышылар. Евілерін сата. Шында дегірішлер. Егірі. Шында бұрынғы тарихта тұташқан. Мұнда енді неше ғасыр евір саталар. Соған көре тарихи егірі. Шын мәғінде тарихи егірі жәмәғат. Ауға, таттар ауға. Ауға, таттар ауға. Зор йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең жанда. Тарих ага безнең канда. Таттар ауға, ауға. Шуңа күрә син беркемгә карамыйча туктыра юлың белән йөгерсәң, үз сүзеңне бетереп, онытып кеше аркылы
sen бақытмы соң ол әйтсең бір өзің қалдың әйтсең бақытмы соң Финишка килдек. Һәр кемгә менә мондый булгур бирделәр, айран белән ашаттылар.